Uyazi enye into ngobhaka, ubhaka ayikho inyanga yake yaphuma kulezi inyanga ezihle sibona la kwa TikTok. Yathi yama imelane nayo ngeke uhlule ubhaka. Instead ngalesikhathi zogwajole zayihlangene zonke ku live. Yabona umuntu abantu abahlala behlangane ngayo. Shuthu unzima lo muntu lo bayamsaba. Mina enye into ubhaka ekhuluma emlingo. Lokho sengazi ngakunothisa ngaye. And unomlando kakhulu okusiza abantu lento eyilonda ngazi nani noma lento zoshukela izinto ezikanjalo ezimbiza lezi lapha abantu. Ngomhla ka5 lo esiphuma kuona kaOctober kade ne-event lapha elentozaneni lapha kwakhe. Angaze ngibone ngisho isithombe sisodwa ekhuluma ngabantu abakuma high profiles abanye babo ngokwahlukahlukana kwabo ukuthi yena usiza abantu abasolweni sokuthi wenzani. Lezi inyanga lezi zala kwathi indlela ezibreaka ngayo ileyo nto leyo umuntu leyo nto ke ngimhloniphele yona ukuthi yena akakwazi ukuveza umuntu ngoba uzonqoba uthi ubiza kanti uthi uzonqoba ingqinamba emsebenzini. Bese futhi ebujike eveza ubhaka noma ebonakala kabhaka lo muntu lo akasenaso isithunzi. Ubhaka uyamhlonipha omunye umuntu kakhulu. Konke kumele ukuthi ayenze ayifuna kathi kwehlisa istrobo kancane kulezi inyanga lezi. Ziyamsaba zonke lezi inyanga uhlezi uyibona la. Ayikho naneyodwa yake yaphumela ubala ngobhaka ukuthi yona ngeke ihlule ukuthi eke yazama umkhwanazi. Kunamhlanje umkhwanazi ulele phansi hamba phansi ngesisu njengenyoka. Eke yazama nje yathona iphumela obala ngeke imelane ngeke lento zalehlule ubhaka and ubhaka akakhulumi ngokulapha abantu. Mola lento zakhe akakutshela advertise ukuthi wenzani yena woza ngizokwenza ukuthi nani ngizokunika into yokuphila nani noma ngingazi kahle kodwa balento zana khona ngeke ngizwe ngathi thiwa nayo iphethe lento yokuphila le yabantu. Ubhaka ukutshela ireality ukuthi lokhu kuzokwenzakala kanjani ayikho into engasuke yenzakala ngalolu hlobo lolo. Thiwa ngazi kwenye event lapha na kuphi lapha embusweni wamaciko thiwa zimkhotha phansi njengoshukela lapha na zimkhonzile futhi ezinye zimthanda zibe zimphika ngapha yonke into kodwa ayikho inyanga mina engiyaziya kuyaphumela ubala yathi yona imelele noma ingamelana nobhaka lutho bonke bashonisa phansi angazi kanjani ngisho ukhehlele izilo wayescam abantu ngegroup wafa kumsila phansi ayikho into ongakaka ngayithinta ephathele nobhaka phakathi ileyo nto leyo and into abashaya ngayo babudokotela ngoba nthi unesikole naye ngiyakuvumela lokho kusho unesikole babudokotela kakhulu but angimazi kulaphena abantu ngihlezi ngizwa abantu bekhala bethemba amahlaya akhe la enkundleni zokuxhumana. Ubhaka ubashaya lezi inyanga lezi kunesikole uhlakaniphile ubhaka uclever kufanele kodwa ke kunomlando lapha ngangezwe kuthiwa wake wakwaba nefro ukhela ukhumalo wakuyifro yakhe leyana nani ngeke kuthanda nokhela ukhumalo nje safana lezi inyanga lezi eyiphupha la kuthi into ephupha emini kabha ngeke lapho hayi ngeke lapho ngeke so usmart kakhulu ulayithile and entweni yakhe into esengaze ngayibona awumelani naye wenza sure ukuthi kugcina yena kuphela kubanye nje bakhuluma bebhibhidle with no actions.